Kasing New Trap Youth Council HYC Northwest Khasi Hills District hapok ka jingilam u General Secretary jong kasing samla Shembor Langrin menta kasingi ka arpun rhetoric benai naitung arjar arpasaw kilalit ban yakendu u Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District bat ban bu ru da ka jing tho a ka be de kilai teli kimat kiba bu jing e u pai ba kiba kentup ya ka jing stang ban jelai jong udrok hapok ka ni ka dong ka than ka ba ar ka jing pen slem ban pen mi ya ka result DSC hapok ka district bat kabalai kalong kabede bkajing e jing ki pai ba nong let nong wan ling ba ka surok ba highway 44E habadon kajing penlong ya kajing kop kwai dok kha bat khalai no sip hajan ki pung badon ha ki surok ba habakren bikila pathai khubor hadin kajing kren bat udisi kasing kalapen pau bakadaw ka beningkong jong kasing ban ujor ha udisi kalong halor kajing stang ban su thit udrok hapok ka district ha ka bakasing bat ki pai ba na ka than ki ladep ban sakhi de lak jong ki kmat kumta kasing habayade bakani kabenta kala kentuyu disi ba unshim ga jingit kle ba uni ujing di ubasni umde ban yo arung hapo ka district nalor kani kasing kala yo aru ban pentep show disi ha kabayade ka jing e ka bagi samla wat kam ki mat na kadaw jong jing penslam ya ka result DSC kabala bu jing e ikitu ki samla ki bala kham he karta ban thep kam Shu ha kawai pat kamat ka bakham kongsan kasing kala yo ban yakren bat udisi ha ka bede bkajing penlong ya kajing kop khwai dok kha bat khalai no sip hajan kipung ki badon markhap ka surok ba ka bajuan ra ya kajing dheng kali ka bajur bat ka bakta iki pai ba nong let nong wan ha ka bede bkani ka benta kasing ling ba udisi kala yo ban ai jing mut sheki ba penlong ya kajing kop khwai ba ha pa penlong ya kanu kajing kop kidi ban bot iki kendon balabo de ki board district bat ban penbiang ya kajaka yeng kali namar lada ki kali ki yeng hakanir surok kawan ra ya kajing dheng kali kabala ban kata yu pai ba bat khamtam e ki kali ki paket nang pang Nagalian jangi kum ka New Trap Youth Council Northwest Hasil mentakasi arpun reuterik jom tau nai naitung arajar sau ngilawan ya keban ya kendu ya Deputy Commissioner jom ka Eastern West Hasil angni pok mairang ang kamrat rikam jongku halor ki lightly ki benta ki ba nagalian jangi ngilabu akmat jongku rengkat ke jingtho ka benta ke penukong ya ke nagalian jangi kum keseng ya wan ya keban bu wan ya kendu ya DC jangi hangne pok mairang halor kajing sedang ban sukthit ban rung way na kijing di was new ban ta with the drop ban nagalyang jong ki pai ba nong susnong jong ka district bat ka jelahi barak way kila sakhi ban nagalyang jong ikum kaseng New Trap Youth Council nadu upnai jemang jong taus nam arjar aku sau ila sedang ya ka thma persya ya drop hapo ki benta ki ba pero hagi district ki ba pero hapo ki jalan kalian ni na kalian jungi kum ka seng ngidap ta jing semua kuman lese bat ngi kermen skam ba
abang yo iya ki waipat ki distrik ki per hapok ke jelah di bun ke jingrung ke jingkerni ha ke penungkam yo drop bat ni nak bat ni kemen ba ke distrik ke jangi kadang light now new jingdi bosneu tenri ke bosnusi kelong hadin kini ki penai bat kini ki sngi ki beladap nok barok hadin ke jing yai budin ke jangi bat ke jing lap ke jangi hadin ki information ko per nak kalian jangi kum keseng ni lap bagi paipa no senong iwan ye ban yetu iwan ye ban ai ka jing ujor sengi kum dinoilam jong kaseng ba hapok ka distrik ke jongi ngim dei ban le kam kai ngim dei ban kingsting handre ni drop jing di was new ula sedang ban rung hapok ka distrik eastern west ke jongi tinamar kata nagalen jongi kum kaseng ni klam song klikti ni persyang ban budin ni persyang ye ban wat bat hadin nilalap yang ikatu kan ki location but hadin bangiladap ban hadin bangiladap ban identify yang ki location ki baparaper hapo ka district haka arpo tarik kabade ka sitan mi jong arpo tarik mentau benai naik tung arjar usau nakaliang jong ikut keseng hadin ka jinga trelang bat katai kalong ji nilayo ya ban bat wi somla lang ne ka district jongi but yang panbat lagi liyo gini yang kita yanjek mat kunjung yang drop nak kemet ke jumbu di kani ke pausai ba uni drop om ditang don haki wipat ki benta ba per jong jelam tri andre urung haman lagi distrik pat ki jela pat ki jaka ki ba per hapo ke jelam ni jongi pat hapo eastern west ila saki lagi jong kuat di kai ko bata kalian tungi pun kesek menta kasngi ni wan yang ban persngau yang ke jing hakmat deputy commissioner jong ke district baka district eastern west lengba jamu kade ban sim ka jingkit khli khnang ba ne jingdi pusneu unumla ban sukli ban rum hapo ke district ke jongi nomor kumbalong menta bon isamla jong jat reu ngop how ni jing di pasni bolong drop ko penjat ya ke jing em ke jong ibun isam mapli ibun ki long paro ki bolang ngop hal ni ke jing di pasni tinamar kata na kalian jing kum kasan ni klam song klikti bat manta kasni ha ke jing ya keren jong i buat deputy commissioner na kalian jong u lapan pau ke jing ai khublei ya kaseng ke jong i ke HWC halor ke jing simkhya ke jong ni kum kasan nagam tapan khenra bat budit ya ke jingrung jong drop hapo ke jelapan kerbang ya ke district eastern west ke jongi ya nagal yang jong DC ulang lap tha yang ibung kesen ba ingin ya hikmat bat ladang siam kono jing nagal yang ke jong lap tha ba ide ban pentip seki bor jong ke district administration kata kedai ke jingmi na ke jing keren buat DC jongi hapo merang halor ke jing ke bede baru drop ke benta ke baar ba nakaliang jungi kum kaseng New Trap Youth Council Northwest Kazil menta kasi ar pondreu tarik Julai arajar pusau nakaliang jungi kum ke kenhun nilayo ya keban ya kendu ya audisi ban yo ban ya keren halor ke jing jong ki samlawat kam samlawat jam hapo ke distrik Iborok Kuwai nila airu da ke jing tho akmat audisi jongi halor kini kijing jong samla puli bat kata kalong halor kijing penslam ya ke result jong kitu kisamla ki baile ki pos pamhar jong ka district selection committee hapo ka district ni sakhi ya ka jinglong jingman jong kini ki pos pamhar haki waipat ki district ni iba ka jing penslam pan penmi ya ke result nagam tak pos dia si kawanra ya ke jing ta haduk kata-kata yi kalau penmi ya ki pos pamhar nagamta kani ke district eastern west hangne tika ai ko nakaliang jong ikum kasang ikwa ya ban ai jingut bat ban kentu ro habis ko por ya ke district selection committee ba kam dei ban penslam ban conduct interview bat kunjuru ban permit result nomor kumangi laong ke jing penslam ban permit result kolong ke jing dunong na kum tai ki samla ki bala hai ha kerta tungkam ya nakaliang jong udisi ha bedai bat kani ke kam nagalam jong la pular ban simkhia halor kani ka benta bat
Shen nagaliang jong uun salek yang don kam kata kedai jingkular ke jong DC hakmat jongi kompino lam jong ka HYC Northwest Kazil yang jongi kum keseng menta ilayo ya kaban ya keren ya ka benta ka ba kongsan haduk kata bat kata kelong hape bedai bat ke jing jong ki ba nong yai nong yen haba penlong ya ki jing ya pok file ni pitching competition hapa ka district Eastern West nginom keren ya gibai pat ke district ngin stick ya ka jakala jong pat ke district ke bahap ko uput usam jong ka district Eastern West ka jing lap jong ikum keseng hoy nagaliang keyboard jong ka district administration kimdon kanu ka ain nag taban khang ya kam kwai dok ha ni keren saya kata omdon ka ain ba lap ban khang ka district administration kala ai ya ka permission nag ta jong tu ki kinong seng kwai tin rei nagalang ka district administration kala air ya gi guideline bagi haban bod renti ti ka ai ko nagalang jongi kum keseng hagajinya keren jongi bod DC halor kini kemat nilayo ruban ai ya ka suggestion nagamta kitu kinong sang kwai lengba district administration bolong deputy commissioner ti nagalang jongi kum keseng ho ni i ba habangi penlong ya kanu competition kadon ke jing blok kali lan ke jing thang kali bat ngilap balai kami ke jing thang kali ke jing mi jong ke jing thang kali kalong kawai namar bombiang ke jakayeng kali bat kabaar kum bangilap hadin bakut ka fishing competition kadon sakawai pat ka game bat kata gede kalau kidro ti ke jing don jong kene kalau kidro ro kawanra yang jing thang kali khamtam kini ki pong dok kha ki badon hakener jong Surabaya National Highway tinagalian jungi kum kaseng kawai ni kiseng giba kit klik nagam ta ke jing jong pai ba jong ka dong ka than bat khamtam ka district ibor kawai ni snow ban ai ya ka suggestion ya ka suggestion nagam ta jongki ba kumba ka board jong ka district admission kala ai permission ya ki hapan bot iki kendon bat ka banengkong ki dei ban penbiang ya ka parking nagam ta ki kali dei ban yeng haki Surabaya lani hakener jong de ka Surabaya National Highway marhaba yang hakener jong Surabaya National Highway kawan ra ya ki jing thang kali